ahin promise ahin ije chun kham hom ki join in party hom ki jaw den da ama sapen chun ka chang sem judon luin ka hi kapang in ai la tu hin kol ho jong ne pathin thu sei pi lo wangin judon he papui tia judon lo hi dim se dom tai party ka ho che jegin sanelo judon lo hi kol la jong tam tai ta incident khan he la ka chief commissioner pau puto chung ama hi mizu ahin ama retire ne ding hin income tax on ibon chake wa tunga party jaw diu chule ijite si pui diu hatin ijite lam ki pui ngam lo he income tax a ye chu ju jong adon de no lo si ni janu me mu di ha de lo hin kol hon ale chinga chun kin ko loi nu ka puin loi nu tu nom ta puin ai la e ta mi ho la ka tu pe ro chun mi khari Mr. Das ki thadong ding don now Mrs. Sauki will present us a song solo atinana ka vel le mil achun putu chung loi nu tu hin ti chola ki le ki ning langa ka na chun i thi din sa pa hongin atin la khat sai te ni pawa se hin ada hon wa he puin ki jong i pi chu khom mo hi entertain bo ngai ni nge nang nu zo he katin ai le amai ei ni Christine hin ei ni witnessing bol ngai hi chun pathin la khat sa te ti le kalunga han the wang chun kalunga han ta pon gi ta jong kathim pon di ki ham bo ka he nai i pilai sa de ham katila amazing grace how sweet the sound Allah bu lom lo em cha lam lo ha gi ta jong di ki ga abor ring aga atila an bol pain amazing grace how sweet the sound ti first le second stanza ka sa cha hanin ti mi hon a khada beng win ke pa time atu ta win ai le azinin officer ka chile no ya income tax officer assistant commissioner mi thumongin tun lano amin sei pum katin sir janla nang le mamin pathin wa choila gospel la sona ti ho no masanga ka khamuwa kanum na ko hi ka cha be seven tu kalwang we have decided never to do again in our life na ka bol lo dia pa katin ale china kalon ni je tu enin aho lo ho ai lo le ko lo bai ho la witness ball thi na pen chu in yai ball thi na pen chu pathin lai lo matin tu ni chen gen kalung thi ma tong kha in amazing grace ma favorite song jong hi ai la jingin kita angum phat chun ase jo han chun tu hi ni na la bahot ya hin amani mi thu ba hi bin abon chekevin ma Christian fellowship jomi Christian fellowship main na satan lam kai na pangin tu ni chen gen fe dat ta na pang la ka ase num chu opportunity ne na wa hai la khanam thu khanam ga asin mi impact bol dan pa he tun ha dong ka he ki na la ka ki pa in ki chita ba ngai yum no ina to no hoi la he jong la opportunity ne na wa hai mi slo he la pathin la he jong la pathin thu jong la isi di hati kan se ka ki pa e keisu don lo mi ka hin ama bang kana head dana chu income tax in party holding po le company hon atui pen a box a pi jing oi hechila a don lowa kiti hi pathinin phathi bu abu na khat ai pathin zana ai chuzia chu tunia how do you impact your society ki don li jing dinga officer kai ti chu na chuzia chu tunia pathin thui se ya pana nawa na dingin thao me kila in pakain na kowe na khanto na dingin napun be na dingin pakain opportunity phat pha dam theina ho thip na ho na pin pudi pin le loi nun he che phat pha chu di ta na man ji chun tu ni chana upa kai do zong ana uma hi he che ho upa kai do lewa bai chule mi pan pi na ding a zong sei ding tam ta ve ta ka classmate khap tun Africa retire hlonin ka classmate pa chu sap ho ahin Bruce akitin class hi mi khat ahung let ma man amazong I mut su ma mai na hungin Bruce ipidinga let na hi ham ipi boy na ham katia hile zanila in
Zingka lang pung niin airport na ka tong etis. Airport na to ipidinga na to ham katile. Nang na lekhasim na ding na family maintain na ding hobung hon ay lo le NGO hon na pi ilo ham tile. Africa now tsaga ho va na ding pa chu kaneihin. Africa na wa now tsaga ho va na ding promise ka na bol chu asum adang ka nei mong hin kilo na ding ka na hola hile zingka lang pung niya pana pung nga chen airport na car box ho sot loading heche ho heche kam hi ka na mun tuzan ka na panahi atil pathinin heche ho hi mangchai ama imut ding gelwa ama nop sa ding gelwa mi panpi na ding at khat sei na lain kate Korea ka gachi chun kalung ha ma man kalung ha kati ka gi na ding pa chu kai kalung ha ma man dinozong aumin ichi programa Asian Evangelical Fellowship Hall Conference ahi nilha pung kule ke ham som hamin kalungin katha chol ma man ahile organizer hichi host mi khatnin a volunteer khatsun hello reverend we are going to knock your door at 3:30 tomorrow morning for morning prayer at 4 o'clock at least tua kilung pana ai pidinga morning prayer dinga neizao sa guno ham katithimin ama ho programa hin sei wang ka nei hin ko izong hin te 4 o'clock taw na gamang ding tithima ke izong ka i mudo atan ama wang alam ka kikoyin 3:30 achu ka tho hitan ka kisimin ka humdo a hile before 4 o'clock baas dim sen in mine na nga hawina ka gachibin kagalun panun mi 3 to 4 tao ho chu ahung do ding ka na nga uway a church dim se la hi zi achu kilut thailo ay ama ho kichaya ke ho group kalut no ben zingka pung khana kipan hitai atin kalunga tong khamaman Korean morning hour dawn prayer pa chu zingka mata taw na nei pau chu ai le pung khana pana pung ni hi kui ho ham katile pastor assistant pastor pa chu government officer office gamla ta ho hi ati chu pathin imut sanga athen zo way ama ho aki ha bol zi chun 1953 la azong ehon akhut nova abangin akhut nova hiu aman na layo hi ama wang tua US chan thungding aki gelu ai tai pathin hi ahol ta ho pathinin adom sang tein chusi a chutuni ha ikechai na wa pakai kahin ko hi va dingin nei dein ei va sa in khang to dingin nei dein ei khang to sa in ai lo le peto dingin nei dein life testimony heaven tunia hecho challenging kipi do na nei dinga tet na kabol numin Zania chu katao na chu hul kaman sam le ulumin thang chun Genesis rang zo he tia Genesis pathina isiam zo wa chu hul ka hin jot pau isu piom mi zo hoto chan de langa su piom mering ho lam ka hoto anagale na isu pi konjang hoto hul kan jot pau sa ko na chu oinam sa ting gai ko dari ka su no sa ka hong kino mong ken lang ka chiu
lấy sẽ chung mà không nôm pen na kan mu su sal bung ya puji pida kwa ko la ko na ko pa he to hi puna công na tu sal bung ko na lam kalang hi to ka tu công na he le KUKI worship service pune kom hin ka to na so le Union Biblical Seminary to upaputi holoi Bible na zil na chu assistant professor of theology and ethics department kom hi cái kami na hile Harry tinay heaven kami ta cho hile letin lang misawa hin in langa hi dule tua hin bizang churchan pura puna hung kahiin chuting le tua hi Hyderabad na kahiin Hyderabad KWS assistant pastor in kapangin he cái kami na hile Francis on ko ho ki bahin kong kon now thing lang e chile ulam boy ho to ki bangin ting kai khulin sadar hil sahin kapa na to ji chun chuchan pura kong khangli na win tu hin e saizang village chuchan pura kaumin tu hin e hile Hyderabad kaumin kato na company e hile Pragnya Group akitiin Chile finance power saving zone private equity firm akitin chile investment ki bolna firm hin hin MBA ka chaya ka to panahin kumli kumwa ka tong tain tu hin ka designation ki tiang lachun head investments ti chu A2 sawin lam kai pun education background zama ti subject chun ka ki sele kang school kai na chile St Mary's High School tuibunga class 10 kain chain Chilo chun St Edmunds College Silonga class 12 kain chayin engineering choile IIT Delhi 2005 in kana chayin chilo chun na champhai kana tongin chilo chun chalai IIM Bangalore 2009 chun MBA kain chai hi ka ki pai Ome te ba cái hi le Jimmy on lal moi vai phe kahin program coordinator a thaile le chu kahin to ala ya khong to le na that mo mai thei wei kahung ki patne hi le Churachandpur le sang village chahin chom khat zovin tu hin le mo khonga Sadar Hills le mo khonga kom tawin lekha kana simne hi le class 12 ge hi New Lamka Churachandpur Rayban College ha chu class 12 ge kana chain chizau chun graduation BBA to MBA chu Bangalore kana chain tule tu hin da EMC corporation hi global HR ke hin APJ Asia Pacific and Japan Philippines to hope thain chi si hi recruitment related mong hi APJ ading ke han dile kipai Ome te ba cái mình cho hele let khungam ahin cái hele Reverend Zelam boy anau pa kahin kam nau chu akibangin ke saung ka hiwin Ông cô nào ki bang ham kang ko nang cô lap ka unung kan ju ya twai saung ka chen ke hele class 1 to class 6 hi mission school akana kain class 6 apana class 10 hi government high school akana kajin English di tholo na kana kajin class 11 to MCM to Pune University kana chain tu hin Sony Entertainment Television ka ka designation chole assistant manager hin India hin Singapore hin LA hin ki ho hin software application Sony Entertainment Television Network in aja jose hu ki hon companies u ahin can say te chi chen sin te Ome ka te ban cái hi đó ka bin mang tin len hau ki behin ka veng min hi le bi veng nom Churachandpur aprang kon kahin ka rekha sim na mu ne hi le class 5 san hi lam ka pha masang kokta ukhaget ki tia hun VN model school akun class 5 san kana semin class 6 up class 12 san hi phaya sainik school akun boarding BA pa he
lam ka ma pe thani Christian college kan kain tu hin kai Calcutta government Calcutta KW chairman ang kahin katona ta chu ile income tax department tu hin deputy director ki kai pa Pome bang Amasan tuni tabang phat pha ek no sa le hicilai muna e hindo sa the hat chung no pathin thang bang sam ta kape ke hi le kamin nu ha hi in kaloi pa hi le pa hengam khong sa hi ilanga kom na chu hi le Churachandpur ST chulo phai ho ka hi in kaloi pa hi ke sal bunga hong se lin hi tu din muna kom na kan chu hi le Bangalore Vivek Nagar area hi in keima qualification chu hi le tua kamasangain si ho ta chun te ding ha ni ma ni ana chang sala 10+2 chai ho ke ki pe ein business a lo hing tai kipa win ki yong azu ain phun bong ki kawang phat na khat chele Pune Maharashtra na kan tongin interserve India serving middle class Indians IIM IIT University professor hole non Christian tamta mi sang som tong interview kana bolin to akatona SAIX South Asia Institute of Advanced Christian Studies like Bangalore hin North India Research Project kitin tu nai cha chen langa sungwel chen Christian top leader ho mi zala som thum tabang interview kana bolin ei mi kha chala jaw khopun tunin ei mi hi za ta cha ka to khomi wang pha ka kisan pathen ka thangwai nahi tuni hin ise diu first round hin pham tai che chu lo tham khat casual diwai bol diu hin ten ato ho jong tham khat ki za be se lovin ki hin ka tu yong ki pamin tua a first round introduction cho ki chai tang ani nai het no mo hi what and why ti het no mo win ipiham ato now ating le ichichu ipiji apoi mo ham ti tham chakhat ise sa deu no bum kasan yachen ipiham to na to hi ating le ipiji apoi mo ham aji chu ngai lo tam ta hin tu ni ai no ho banga hong lol hing ding tam ta khang do umahi je win amo dinga phachum le amo in jong nong ho khuchut sanga sang zo hin chu do thena di wa hi ipiham na to hi ating le ipiji apoi mo ham ti hi tham chakhat round in hung ki tol na ti nain se diu kanomin ama sa penin echlangain mind in pankin kating kyo secret in se do la amo ila par kunin pani pen kiti thulu e khat jongomin request jongomin ye chinglangain pankin kati ipiham to na hi ating le na to na chu ipiji apoi moham tham chakhat nen se pi la chung ki pawmin te dingai pon te to munin tua ka to hi yo ka se bang assistant professor in theology department ahin vesana chun tu hin BD final year ho class kanin tua jingle thai exam ding ahin exam e class chu green theology ka zil hin ka hi hi vesana chun na green theology ti chu udino ho loi upa pon he palo mai the hin na UPS khela amo Khanglai nom lo ham cha amo Khanglai nai lo hin chichu ka si na chu EPC ham tia hi le chichu pathin thu hil kiti da chichu biham azner besen na theoretical education na kahin chichu kato na hin apoi monology chu biham tin sing katina apoi monology hi ka ger kho ma amen aji chu tua journal achunan su thong an su pon ka pi ai le khat space lam ka pon I ho I Christianity hi kum sang khat vel bepin lai chu na ai le kum sang khat vel hi chu first generation a chu Christian ho hi convert ho hi na sa ta hi society kidom sang chulasana nagala pu I ben woti ho loi ta le I ho la zong na first convert ho na sta kidom sangin amo chun society an lam kai hi na first phase a chun second phase a chun Christianity through in education sang tan omena hi le ilanga chun tun official hall in tata in ho hi education zala chu ma hin Christianity through a hin la Bible langa hin enakil hasam zamen Christian society ki hita ai wanga chu a Christian thu a pathin thu a in lam kai ding chu kuima ki umzo lo chu thing ta sia chu reverend chu kitam na chu yong le doctor kim tho na chu DR ki ti chu na a hin la ipiham thu ta an jing kum be se lo chu
กาเวลพันก็นะมหาราชบางอาคูประเทศทุกอิสราเอลมันนี่พูดอะไรสิ่งที่จะ impact จุนะไอ้จู่มหาราชคริสเตียนโฮมิจู่มันนี่พูดอะไรปอนส์คริสเตียนอีพานาจุนะอิสราเอลจะมีนอโมจุยตาจู่อิสราเอลข้าหิเลมีหิมคิวหิงดิงอิสราเอลหิเลมีหิมกิสุลีดิจู่ที่อันจู่การที่คุณได้บอกว่าหิเล theological education is like fooling a chicken to sleep in a daylight กันดิจู่นะอาจจะสุนัยตาขี้มุดสัตว์ตะพงจู่ฮิตเฮจู่นะอาฮีก็ติโลปีฮิตเฮจู่ประเทศทุจู่ไว้ตาอีเวดดาวว่ามีปีอีปุยไว้เลยมีปีกิวหิงดิงอาหุติโลไว้เลยมีปีstumble นะกิบารุเทจู่ที่อาจู่ what and why answer จะเห็นนะจะพูดกิปอมินอาบานะอามาจง theology represent มาไม่ใช่จน theology จะ heading หอแล้วไงล่ะhead ที่ดีวันนั้นดีจุด theology จน department จุ่มดิ่งเห็นอีพีฮัมทำขัดล้างปีทำสักในสิ่งที่ทำมิน Bible สิมติอะไร Bible คุกคิมดิ่งดานไงตัวจริงว่าเห็น course ของลูกที่จนกินน้องจุด style จุด heading ฮัมที่ให้ของว่าเห็น2008จุนปฏินปัสสังอาปนาปฏินคงนักจันนะเห็นไอ้ละ2008จุน I response the call of God นั่นitu dun theological akalu na le Bible kisim ding ang pati kenang Bible na ta ka ki chon chi ka hin khulung kya ka sim ding ka tin ka cho ya hela Bible class ka jaw pa chon ima cha kisim bo reference na kinai thoi na a hin ka sainum pen cho na theology a hi like secular studies banga BA BSc BSc a jong chu zoology chemistry physics ki tia he parts om bang chun so also in a theology there are different parts now so up to generalization he venale MDiv BTH omen tun Serampurtian BTH alado tawin ATN we BTH om na lion tuting other independent college omen abana MDiv omen ilo wala BD kitikinin chipacho chichunga ho cho MTH umahin atam zo ahin MTH he specialization in a chain khana enjoy say bongin aman theology lang a chain theology omen ani chan Old Testament will be dealing with Hebrews na pathin thu chu root word ai lo le pp deal ki bon New Testament omin Greek deal ki bolin chuting on le pastoral om na line counselor omin chuting le mission omin even biblical studies literature om hi English ki usia literature om hi pon na biblical ang literature om ki na lai chuting le za chum hi feel hi ahang pia hi za chu command dom de tia hi kan sai hi cho si chu omin na hi chutile nang line ni pem ke hi MDiv general ahin chuting le MTH wa New Testament a ka chai hi okay amen abana ke ho tumi kathom wa management ding hi zin kin general themin saying kitin loi pa jimin HR lang hoi the hin cover din ngamin IT lang hin cover le kong ke hop di da no hi tilong sot bi se ding je chun na general aga setting chun management chu mi zo sin he su ke bin na to ni lai program ni ta ve na core committee manage si bolu bin na management is everywhere na tisu resources also effectively le efficiently achu use bola goal kha chu iti achieve di ham na tisu pia clear definition in management na business management achu pi ti tam ti le company do say in business na na it's a company in business na chu let's say accounting ngaizin HR mi recruitable ngain na elole IT support systems ngain na elole marketing thilna zu ngai ta chona elole sumna ngai cha cho finance hi cho zo si chu manage thina dinga chu hi chi business management course kiti MBA umai na hi chi usually 2 years course hi in hi chi achun nang mai na de yale course zo si achu general MBA na bol the hi ai lawa chu nangin specific ta chu finance ai dole HR lang ene tia jong le la the hi na chi chu management chung chang hi in why management itia le chun igara le lai to tam zo hi 90% khang dong hoi ni langa uma tin tin len thu sei di bo na nga di ging chan na jenan te le yo sai ti chu ipi ha government job tradition ng zo chun ai king ai sang ma jing na line ai la India 1990s liberalization anoma per hin event aile there has been a significant change na private sector hong khangin MNC hong in India event ale private sector around so corporate sector around so there are as many opportunities and good opportunities as the government sector tidi ta na
It's a company ha chu na to na ding ha chu a first ha chu ipingai amatile you need an MBA tech na I am a institute hoita khana chu MBA tech chun ya le it's a passport na tunin pihawa tin sian tam ta sian passport divin na hichang chu hichi institute le chi company ha na to thei de ding ha chu na passport chu piham tile MBA from a reputed B school na chi chong hita en ani na chu nei le PTM dia le atam zone MBA bon le choi le faster career growth hi na evadai le to hi any company big company ha chu if you want to reach the top level management na CEO elo le CFO top level manager lungye tiale you have to have an MBA na masanga chu min MBA ne le o MBA na nei ti na tu hanga chu top level management na chu o MBA na nei lo hom ki ti ta na it's already a must have hin na athum na aga selling it's also a good opportunity for career transition na adidin engineer ho im wale kyong engineer kan hin engineer achu you are in a technical line na it's technical line achu career growth perspective lomna sa aile management level achu na lu no male MBA is a good degree na so le last but not the least le pia IT actually I am akonin masangin kin jong kan he point one of the most important benefit ke het soile it's networking na iba daile IT lo la ayama na hung kai pha le chun khunung le na batch me zo si chu they are all in important positions na company zo sia umai ta na ayon to pi sei pan Flipkart thu am phaja bin na Flipkart in phu do te ni mong chu IT de lia ka batch me de na ga gele sta panga chu ichu college as nong kai pha le chun a networking chu na you want a job change na holam business ayang chu na company ading a chu meeting ana chi pha le I am network elo I am alumni network IT network chu mi ki hol ai na it's one of the biggest I think I can help na kunung na hong to pat ne ke don it's one of the four things na or the four reasons why an MBA is equally important is ga sen ten loiting in specific nature le na IT na en se behind like they say Amen ban Jimmy ka panel san khompi Francis in general management hin sein KUKI le BA BSc honors city bangwa who MBA ajong specialization of chu HRM human resource management ki pa chu kahin HRM chu ipiham itia hi le tilzo si private sector and public sector government hizong le HR person te na human resource chu khatwe vele personal management jong akitin ailole people management jong akitin na chichun EPA bolam gitile company hile hoila hile government hile atong dimong recruiting ball hi HR hi in brainstorm chum finance marketing IT ailole tech support azat chila hi HR hi function khatahin chi function dang hi anewe ti na hi pun HR is the main role hi na company khat organization khara chu HR hong ki su lawa hi le chu akicha hi je na HR finance director finance manager IT in tech support customer support imazo si hi itin a level sangjong leo HR no ya umahin under HR policy azu isu ke hi na kasai dan chu field dang sangin IIM ham alien ham ilut zo lo wa hi le chu HR specialization itel diwa ka hindi sa he ali chu e ho hi kuki chate hi ita asawa niyaw na iwangin ilung chang hi anasan kolho no ya na to hi hain mi no ya to hi hain chije chu HR ne ya entry level na luda aniyaw pen ni jong le na kolho team danga manager ho jong nang ko ma hong ki report tho din nang thu am tho to hin chi chu ta na ge al diu he ti dan chu company khat akhan to loading chu HR khuda ki ngain policy zo si rules and regulation I mazo si hi under HR ahung ki panahin HR in ki management so ke hi na chiji achu IIM ailu lewang chu general management loi pa banga chu abol di wahin IIM nalu zo lo wa hi lewang chu HR specialization na bol di wahi aji chu marketing holang na choose kha wa hi le chu call center adam sunga na to mai the chu chiji achu HR na ki sendi wa kan de sa ki pau me ta ba na le ama IT ki ho firi akibang timin kha senang le department vice tong kilo thintan IT akitiale IT hin sub branch sam kidinna
hardware ai lo le software ki ti amin ke chu le hardware lang chu kyong kan line hi lo chun ha se kung gating software application hi government sector hian lang private sector hian lang public jong le tu lai banking system e hon online transfer i bor ho ai lo le internet is a ho according hinji pen logic hinji pen ko software developer ho ke hiwin ga na facebook dunga password enter na ga borwa alim kimulowa kiwet sa ko ki holoi bol hin ai wa chin chiku na hoi na vet wa chu abc lo wa ki on database a kasto lo ko exact no password chu ipm ti khe no hin chu hi chi holoi secret hian lang security hian lang ip jong le any transaction either internet hian lang intranet hi jong le business in requirement dung ju ja amon ki on hi chi ka deive chi ta bang ni bol pi wa ti pe no a logic a code ki them mathematics a kind of mathematics hin kyo bol hi hichi hin develop pen ku ke ho bol hi in hichi hi software hi job opportunity atamin aji chu organization jo si ekhon IT sector amin IT sector am le chun developer angajin aji chu develop khat munchom khat company khat outsource tiding chu pm aman atam ji chun business hohin in-house developer hi angai chawin in-house developer hi company ahung tamai le chun software developer recruitment ahung tamin hichi tama ahung thun theini dinga chu ajawa kloi tin an sei tain company alin diu ailo athupi diu apan ni itile background education background hi important ahin adi hitabang alin lang kai hung na dinga chun background at least class 10 apana hi 50 and above percentage angain example Infosys and TCS long like class 10 na panahi percentage 50 valu can apply ki bol thil ohin manipula class 10 gonna pass it chun 50 an ha ji chun kyong TCS qualify kai pon tu te din chi chu hin IT job opportunity atam dan chu ka hin sei ma bang chun ipm interaction hi atamin project khat corporate wala chun office mun chom choma hi lo ji chun IT developer holding a chu any issue related to the IT a hi phale IT o alit dan chu abong le HR ho sang kong lin ji ke ho Singapore ka ke ho branch bang Singapore ai lo le Dubai hin Singapore hin Los Angeles hin ahung boithima le chun ke IT ho chu amo asu phating yan lang ipi avetu ding IT ki je chun foreign training opportunity yo hin IT ho hi atam devin tu lai nunga golang student ho ding ga abailam ta khana ga senong kha chu e hoi engineer background hi lo je chun hichi software development software developer hin engineer background KUKI yung ngai di point any graduate in jong ipm hichi course hi bola okay hichi kham hi muthe hi ti ki pom khat be pute median jar ta taum da no hen yon min I het lo hom ti om mo in a track in a ball set dan hen abanen pumang tin len income tax department chu EPA bol he che kata sani income tax gas I think we are a very integral part of the government finances tax mobilization here government ade kyo unit khat boka heven na ga apoi modan ga sai jingleng India here population here on record 1 billion the banga hin chira hi voluntary tax pay me 3 crores na 30 million bo hin na a potential tam le jeng ni chi ki ho hin to hi ki kom na di to hi Calcutta investigation wing ka tivin town government tax apoi modan chu ni het che kata san bana kain sai nom chu le tax government programs jo se everything depends on funds hi into a balance pa hi to a revenue to a borrowing pa hi imbalance hi base in India to chang ya hi all our priority expenditures na so I want to get interest payment
foreign loans or interest ki pay hi private ki pay na to chang ge cha he yo hi ipiham mi te wang pa ben to chang ge tax pay hi hom na lai bin na isang la ka sai nom cha lang ai point being a good Christian I think we also need to be very good citizens na tax where we are liable to pay taxes I think pastor or hen ko hen le we should always make it a duty na to pay our taxes kasi be bang no ma upawlin sa kahol de kamuhin ama hi 1985 batch hin ki 2009 batch ka hin ama sa income tax thu ga sai di so ki song la len ama yum lo le ka pi hang le them cha am lo ya sin no ka sai te am lo le ka no ka sai pe ki pa ki pa me ba beauty industry ti le resource no ha I he ro hi in ali na pa na aneu chan te si zong hi hoi ki dei su ke ita banga chu ade a city Bangalore Calcutta Mumbai ki ti ko lo hi amelo na vet no ne he jing diu hin na a hoi lo da no chu chi industry phatom na chu ke mana chom lam pe na ka sei thei chu hi le ama sa pe na industry zo si ta banga chong hi agrod hoya hoi adi in chi industry atong mi tam ta yum ding hin e ho education sang ta ne lo ding a cho growth khan to na gang pen ta kha jong hin salary hoi na pen ta kha jong hi ti ka sei do no chukit le hi chi industry I hung lu ni wa pa na kadai sa kha cho hi le min a bol the I hon jong e bol the yu ilim email jong pathin in ap hoi win midang sanga talented hi ve chalanga sei ding chun chukit ting le hi chi professional line a ilu ting le I to the me hi lawa practical theory abo na hoita asimanga ye ichi chu isima I bol thea a hi le ni khat le e ho zong it can be business woman a hi lo le success business hi thewi ato me ai ki gen tha wai le lo hina sang ta I mu zo lo diu hin tu ni chi koi ta bang beauty industry a tong ho chuting le abana thanum ho advice ka pe num na pen cho hi le ichi industry hi aneu po e mi ta bang che nai hon jong business lin ta kai sang na thei ta I bol do thei wi for example 2008 June Vandana Lutra VLCC anei nu ku I hot bang nei hi a background ko isima hi le neu chkhana hung ki pana tu ni international level brand zale somgi ani hi ma hin 2008 June alo hing ta in e wat sang ta ana pe ni ita banga chu mi bol thei kha chu I ho jong pathin thil pe talented chu teng le ho hi min jong ei ta san hi tu ni hi chiwa I industry a tong zo si ai thei le ki ha bol chi utin Bangalore ke hilovin yum na zo si wa ichi brand so hi athang pia atam zo hon do thei hi go level ti chu ke ma advice na pe chu hi okay ki pa me sa pe tin twin round khat chu ku hi wa ting la na to nau si pem kin long kan se jing the hin ai wa mo to ji uchan aman ain ki sei diu chu I de we hin phat nei tam povin ji tu ni chu I phat hong hom je ben I je chun twin minute som ni tam pen in som tu no nei zo ta povin hi chen gang chal chala kain do ding thuan sei ting jong la ki ka la kat kain bol jong hung mai thein ai wa chi chu kong kinup tu sa kong ai tan ka kat yo la no na lung dong hi bin kyo ai kinup tu sa kai tan chu hin tu ni hin ki pom ta kha chu chilang hum pan ka ting nu ha hadin to chu kol ho hoi mo da na sein amo hoi mo jas nang business lo hing na hi ti ana ki gyal ham hichilanga sei jun ai po ye e business lo thina thugu che hele ama sapena pathin zala tauna le kineu sa na le ta san in tu ni hichilai mo na business success ti a hin pui thunga hi ki pom mi lo hing ta hi ti hi ama chuma ki mu pino mo ding ajong phat hum thau ding hin chi chu all in ajong lang len sing ka ti ajong in pumang tin len income tax pay ding thu ho asen e chi pa chu chum khat ile ka ma direct tham ga do nom chu civil service hung lol hin the ni ding hin ep ki bol la phatem ate ke ep le kha anasima hung lol hin ham alol et bol han itung ki bol la phatem ti tham chakhat chomlam ten in sel ki pamin te also in Francis ase chu ka se benom le emi ho kitile in particular notice ho hin we have an undying romance with the civil services katin ho civil service if ham ho hin for lack of other options na option dang nei lo jen I ball jing win apamoi chu kati pon but gradually na economy badal hin it's eroding na the importance the significance
he pisong le still it's a very good option katinomin civil service he tamhat ipiham dal landscape paiga ve essence pai very much the public domain kin ka saya mi khat lot in den ka asan point na it like everything right it's very hard work kayong has a very humble background kahi in education and manipur abon ka bolin still I mean struggle ka bolin ni bang pathin zal ka tinon pathin zal lol hin na kanain to hin comparatively kahin ko ama sanga sangin na I am very well placed ka tinomin so ajaw se he pathilung set na le adi na to ka mona je hin mi jaw se in case na mi pila athano bim wa hile I think kasay banga chu particular specific ta dono me election I'm always available na not in the states na ahin kasay nom chu hile ita asana hile there is always something possible na khat very code ka ga bolne kung fu penda na veduin chia chu khat pasen asay chu there is no secret ingredient na ima cha secret lo hin na thilsui da ai to ba hele I think it always happens na thank you bye kipomi to amani akona nu ha la pumang pil le na kona ingai to wa ga het te ding ka chu hard work ha pancha substitution dang lo danin au men che hard work hin ating le pathin lo pina pil hon hi pathina ku na hi atigel hon in ani hon chen na ta se na ingai wa pat chen it chu tham khat not in a bol le hon mu kasan ating le IT tua nang to na tabang hulun the na ding a chen ki gu ding dani as in education background tua dang no tham khat chen en se tan mi pyong he ta de ka ta sanin hi chi hung lol hin the ta na ding a chen alam pi hi le kha chu tam ta sim ding ma hin ai lo le bolin tam ta omen a specific diwa tham khat na se no mi pyong dam specific diwa say depend to kahedi pon hin la you need to be a dynamic katinom na ji chu in management hi anytime a change sai na chiji achu tu bangan example ke chun MCM kana wala chu ka specialization chu java hin na chiji chun kana to na hi le Microsoft application ka jangkin tu abanga dynamic hi na ding ti pen chu ipyam pasia update ngai na aji chu software hi any update I mean patch I mean skill le alui a version khat mong chu abang le update na ding achun system in support lok tamang na thir athai ak 00 jeng hi chi pen hi nisia update hi chu apoi mo pen hi successful yung ichi mu masanga pat ayang chu ki update ngai ding da chuna poi mo abanin pujimin tam chakhat HR ajo chun sa tham khat brief background ajo sen sepi tawin hi chi chu iti ki bol tun to khang tha ngai tha tam ta hin nang lol hin thu ong cha het no mo hin apoi mo dan jong nan se tan hi chi chu itia bol le chilai mun chung hung thei di ham tam cha khat na se no mo mai le HR ga hi thena dinga hi thil ha asa pi hi pun khuti lom ma struggle jong ngai pun kati dan chu IAS IPS hi na dinga chu them khat struggle ngai in chuti lom ma chu HR khat hi na dinga chu struggle ngai lo hi apoi mo pen chi le ema willingness na tu khat ngai hi na e ho hi i vengu van nunga khat in nar zila chi le veng nu mai jo se kun nar zin di bo jeng ya teng le khosunga gol hang khat sepai hung pana hi le khosung mi gol hang jo se kun sepai khai go yang ya chiti ji lawa ema idea khat po do na thil alam dang jep ka bol de ti khat lunggel ne ya willingness ne ya ngai na ka sai dan chu inu ipa in doctor hi sa nu mai the na army officer hi sa nu mai the e ma hi lo inu le pa te de ji a e so alwa isim chu ilung lut the ta lo chu ke bang chu sepai ka hi num lo mai the doctor ka hi num lo mai the kapan doctor di e de ja chu doctor le ka isim sa ke ka lung lut lo chu chia chu doctor ka chai jong leng na ke ma lung lut ne hi lo kapa de sa ja ka sim chu ka future a chu doctor degree ne jong leng MBBS degree ne jong leng successful ka hi lo de na amma sa pe na chu ke ma lung lut na chu ke ki her aga yin di ke ga sei leng sei banga se in ko ten doctor ding e de sa hi na chi ja chu 12 ka chai chu silong ka na chom lut in na silong a chu chom khat ka umin da
BSc zo le MBBS ki bol hen coaching lab kuma BSc ki bol hen katin silong a jo kan na chin yong le kalung gel anop thei mong pun management lang jo kalung lu ji chun silong a panin kain ko te hello kan Bangalore kong leng tin ta chu kain ko te kumang lo jong ka hin ai wanga chu ke kalung lut na khat na kain ko te dei sa khat chu ana zui nge nge leng doctor hi jong leng itham a thiam be ham na hi lo le na nga satisfaction um da na kin cha very successful doctor ka hi lo mai the hi na chi ja chu ke man kalung lut na ta khat chu Bangalore kan na zota management pa hi kan na bol hi na chi lo hin na dinga chu achu ti ta poi na ting le ki preparation na de ho chu ga se ngai ham chu ai char ho hi the na dinga chu i appoint in na appoint ni tham chak chu ngai la ho dinga na chi ga hi the na dinga hi chu a hi le graduation na chu BA BSc ana bol jong le chun MBA na hin bol thei kit we hin na MBA na bol wa le tua HRM zil na dinga hi IIM jong chu tu putin hi wanga IIM ilu thei lo wa hi le khat IIM in specialization am pon PGP ati win general la hin na post graduate program tua Jamshedpura XLRI kitin chiahi PGD HRM kitin post graduate diploma in human resource management na chi lu thena dinga hin da any degree BA BSc any degree any graduation 55% na hile ST ho na 55 mu nge la chia khu entrance CAT MET IIM ako CAT hin chi tai lo wa chu entrance zo se CAT MET Z na chi lo sia hi apply a hi le na ket na ti GP na siya na cha ko lo CAT ki hi MBA zil na dinga hi entrance kata umin na common admission test okay common admission test ket MET aum kitin na MET management aptitude test aum kitin na tiang le XLRI mun chi chui le XLRI aptitude test hi kitin na chi chu pass te te ngai chi chu I pass a hi le a course fee MBA lung ke ya chu 16 lakhs ka banga hin na 16 lakhs chu lung kham hi yun lang chia chu admission na mu nge ngai hi le bank ho education loan pe dinga hung ki chu dinga hi na then once you are in XLRI don't worry about your future or job na na lut nge ngai le third semester apana chu world number 1 company ho na Amazon Dell Microsoft Google offer letter third semester na mudi wa hitai na ano umena ano umlo na ta so offer letter mudi ta so pa chang chen ki paumin abana Sophie Francis in azo sangchen pasa pian setan an sei so la chen tam ta nung la ki the jong le tam chakhat I cha ki para so forward mi ho hung lol hen the ni ding kui ta bang ilai la to ho khala ni chan lung lut ma ma ating am ho chun lol hen na ding chu hin dei taw hen la ni le I ti lew si chung hong the dam tam chakhat se chan code khadaga pan leng sapte hon if you find a job which you like na elole if you find a job which you are passionate about you don't have to work a single day in your life atin na adin pem kum somlang ling di zatan private langai ute ole pate ho masang ki sei han dio lang kum somlang ki to na hin what I realize na masang sun engineering sim layang sun career counseling ki bol jin naute ho ki til khojin engineering bol na IT na lu le ki chai ye gitin MBA ki bol MBA na bol le ki chai ye gitin tu inong ki khang handi din le ki thile ki hedi din nei le ka gel do kha chuna you have to til kha da chun excel bol nge ti ale chu you really have to love na so chichu ka realize ka din na kire zo si ya phai na ya pa te mantin se chun UPSC yang pa na theology jong pa kire zo si apaso ke na asim lo he na parlor bor jong pa na entrepreneurship jong pa apa chi biam important to is not what is good na important to biam what is good for you enti na sabten chi ken jong bia jingka na thoa na to nom lo na to ding khat ni se ana chin ju ga gela chun na mi bin khoi ga le kum som langa le kha ki semin na kum som li ta bang na ke tong hin na e chi kum som lian na nan to na ding su na lunglut na hi lo le na you can never excel and you can never be happy chi ke bi ha cham chai le chapang chang le ka realize kha hi na e chi chu Steve Jobs in say bangin if you have to really excel in something you have to really like it na if you haven't found it na keep looking don't settle at na sita bang chun now ti on bi ha mi tam zo hin hoi lai ma khat trip chi ding bi ha vacation manding a hin career plan sang in phari seng lu zo ji na to
tu lang ki pam ta ka chu career counseling hoi bol ta bin nau te jong til khau ta bin na yo Khanglai ya chu IIT pm ti jong ki hello hin na class 11 in simang ke pan hin awareness na ro ma jing tale chapang on jong importance ki pipon nu le pat no importance ni ki pipon tu khang hin yu khang deu ta bin na importance hong ki petain nau te ka te sa chele spare some time na to plan a career nobody knows you better than you na koi machan ei chu midang sang koi man ei thanom na ei thep na ei talent chu ei bun ki happy ne na hechina talent na chinga chu ipi career chu phadi ham na talk to people in different careers na find out which career suits your talent and your interest na chichona bolwa le whatever career it is na midang do shading in hoi jong le if you're good at it you'll excel and it'll be the best career for you na ki paumin tu ai silanga hung ki se ho zo se hi ase ho ding phatchum na ding helovin hilanga e ho adami pilanga teng la lunglut na kibang ho phatchum na ding ai je in lunglut ta na ngai zo mo hiti tu in theology bible sim na lam tu ta ki sain lehin lam kai te ne to lonin amani hin hichi mizu si hi akhat na straight question taban bol kating pathian to lunglu zo se hi seminary a che tu na dem yes or no aha thôi ai wang cái personal perspective hele want to seminary a chi te te angai po ne angai po na achu tia hele seminary a chi zo lo ho hen pat tula christian hi ka chu ki hen christian hi na kha chula bible thu da ki hen the lo hen asle seminary chi zo lo ho ding hen ipine sei no mom dem pathin na to kiti hi seminary ka chi mana pathin na tong kai poi ti cho ma sa clarify ka bol no me ne na to think that secondly anjo hin say chwa pa na dang si chuna say to hard work ati win hi pathin na to na dinga hi athupi pen chu ipi ham tile the call of god that is the most important pathin chun aping tha lo cho ko lo hil ding hi na the call of god is very important it to think that when you come to pathin na to hung hi pating le amo in care to a say win ministry hi na care is something you do for yourself to be in that some position na ahin keila dola ka ti na ministry to you give out what you have to others so that people can see Christ in that works tin kalain na his is a seminary a chi te angai hi pon ahin la koi tabong pathin na tong nge ti wa pathin na tong ka ting hingen ti wa pastor ngoi nei vin pathin thu jing ka si le isai pi vin ni la si le isai pi vin pathin thu chu ei het kham se no hi lo hi tai na ahin hi chi pa chu practical tai bol wala pathin na tong hi tu jing kan ka pusai ka min sein ke ho hi asai ka hi vin no hi atong na hi ve ti na isumi nei ego chu ti le ti bol the na wa pathin na i to the he ti chu chom lam ta ka se ka ki pa ki pau me tu aba na hin khula hung ki pan tu sarbunga cheng ama chi ja naw pa le le no nu nga zui am ti khat theology to ki sai hin tu ni hin tham cha khat kin straight question tha ka bol sang hin mi pi ho lai alunglut na ne ho khat to nang tabang hi no mo khat to ding hin hi tabang stage ong lun the na di wa hi advice tham cha khat na bol the ding na bol ding hi tale ipine sei nom dam chimba sangsun ichi department jo si sanga hi theology sang pen so theology sang pen ticket le ko ichi kamo se boy tua nauten se banga su kyong ka kel la hen na father peter to a catholic emila a theologian masaloi sangloi kini hin to ai Stanis amintun dikata Netherlands PhD bolen emil akitam be sepon aman a theological journey asin akon tamta galon kyong tabon kanin tula ka ha gali pi hamati din KUKI worship service context thijo se hi word change kitilo hi kiti tailo adang thijo se ki khial so na everything else changed except the word change he answer